Ngibingelele kuwe mlaleli, ngiyathemba uthaphila-ke. Mina-ke ngizokucela kuwe-ke laphana-ke ukuthi-ke mengabe usamusha-ke kulona-ke leli khasi-ke leli-ke wenze okulungile-ke laphana-ke ungixhase-ke ucindezele-ke ibhathini subscribe nje akubizi imali kumahhala nje ukuyofila senti-ke lemnyama-ke leli-ke khona ukwazi ukuthi-ke uqhubeke uthole nezinye-ke iy'ndaba-ke ezintsha-ke njengoba ngikufakela zona-ke kulona-ke leli khasi-ke leli-ke kusukela-ke manje-ke ukuze ungaphuthusi izindaba ezinjengamanje ngabe ucindezela-ke ibhathini subscribe njengamanje-ke udabulethe lona-ke namhlanje laphana lithi-ke uSiya Mfokameza-ke laphana ujwayele ukungcofangcofa-ke i-MK-ke laphana-ke usephinde wagadla kabi-ke laphana-ke kwi-MK laphana wakhuluma-ke nangamavoti-ke laphana-ke e-IEC na-ke laphana nokuya-ke ey'nkantolo-ke ngalo-ke lolu daba lamavoti-ke wabala-ke ne-IFP na-ke laphana-ke uNtuli-ke. Kodwa-ke angifuni ukuningi ukuze uy'ngane phethe nje udlala-ke ividiyo yakhe-ke uyizwele wena ukuthi ukuthini-ke. Mina ngicela ukuthi-ke masizwile-ke le clip ungene ema-comment section futhi uvulo wakho uthi wena-ke ngabe uhambiselana yini naloko wakusho, ubona kanjani-ke mase wenze kulungile-ke ungixhase-ke ucindezele-ke ibhathini subscribe kwenza ukwazi phela ukuthi-ke uqhubeke uthole nezinye-ke iy'ndaba-ke ezintsha-ke nje enzobe ngikufakela zona-ke kulona-ke ikhasi-ke leli-ke kusukela-ke manje-ke. Nayo-ke le video-ke awuyithokozele. Yeyi ba-understand abantu la emnyango ungezwa ngomuntu ekutshela. For the fact that kunabantu aba-understand ukuthi uJacob Zuma is spending thousands of rands ehambe iy'nkantolo nge-membership yakhe yakwa-ANC while esenelinye iqembu ezeqembu lakhe elisha straight. Kunabantu aba-understand shuthi kahle kahle unga-understand ukuthi intombi yakho noma intombi yakho yahlukana ne-ex-boyfriend yayo kodwa futhi isafuna ukuthi babe ngabangani babe khona ubudlelwano ufuna u-understand wena soke likhona njengamanje leyo nto leyo. Floyd contributed ukuthi uJacob Zuma engayiqedi second term yakhe wayembiza ngawona wonke amagama. Right now people have accepted bathi bakubiza ngepolitiki but ubaba wayeyifuna lento le. Badlale udala impofu baze bakhala ukuthi ayingeke ngathi khona into wrong kumbonisi kababa nakho la begijima no rule 7 beconduct live ubusuku nemini kuthiwa kuno rule 7 kuthiwa kuzovotwa kabusha kuthiwa icala ya international court yonke le yabona nje bafethu emhlabeni. Right now they were celebrating the same advocate Dali Mpofu. Hayi bafana ngeke. Right, kunabanye ngapha they say they want white people in power. Abantu abamhlophe bazwana kabi ne-accountability. Njengamanje emakhaya kuzocenya ugesi, angithi abantu abawuthenga ugesi asazi ukuthi kuzomiswa kanjelana kuma-informal settlements ngoba phela manje iningi imali uhulumeni angayiluzayo kagesi. Abantu abawuthenga ugesi, abantu baneminyaka emakhaya ugesi awuthengwa urojwe ngazona zonke iy'ndlela. Yacabanga people are starting to cry manje bagcwale ko-Eskom babamba ama-queue yonke into abayazi ukuthi yabona nje we hayi ngeke. No-Cyril naye ngapha ubhizi hayi akabophi nomuntu phansi. Iyo lento leyo inkinga yakhe, akabophi nomuntu phansi. uNtuli usebenza kanzima esebenzisana no-commissioner laphana ukusupporta ubaba lapho uMkhwanazi ukulwa nobugebengu. But kunabantu aba-actor blind as if engathi abayiboni yonke leyo nto leyo engathi ku-wrong. Ngcono lento kube yenziwa yibona. Ayi yabona nje we hambani ephathini lapha eMoses Mabhida. Hayi ngeke. Yabona ebugebengweni ayi ngiyakutshela Cyril uyalwa yabona ilentozana iKwaZulu Natal iphumile kakhulu esandleni iyadlebeleka. But right now sinomkhwanazi lesimbona benyakazisa izinda zama-drugs begijima ko-point kuphi nakuphi. Into ayengayenzi sidala ubhecela. People don't compliment yonke into bayibuka ngamehlo epolitiki. Accountability, abantu bayaboshwa komasipala nakuphi amasela one by one ukuthi umuntu kulona liphi iqembu kanjani uma isigebengu uma intshontsile kumele nje balandwe one by one balokhu bedonswa nje bethathwa bebekwa la. Yes.